everyone! Kumusta kayo na imbag nga oras yo amin? Pagyamanak man, ti kanayo nakadayo amang tartarabay, kadagiti amin na drama uno uploads, tuy gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa Zenny, sana apod no nagantintay ipatangatang itangam sakbay na hello kanimara Siduro, Ana Marie Quario, dita Dubai, ni Flora Aurelio, kanimor Palispis, dita Taloy. Kastimanti ko na ni Kabsat Zenny, dear manang biyanang, gapoy tirigat ti panagbiag, tawan kat nga rod na ilupas ko a kurso, nagabroda. Ngam jaklaim pagarup, ang narigat gayam ti trabaho iti abroad, isungay kadang ko tinagawid, kat iti panagawid ko, 5 tugak. Ako namlan asino akon abak nang, gapoy ti kadat kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Sinay, anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Una nang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na. Nagsaya atin ngay anak ka. Kahit sabtunda ka kaday, anak ka. Katuwa na. Mangkita kayo iti arkilanyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilanyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, wala, anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre, mabalin na yamat nga awan. Sige nga ron, dagsaga na akon. Ag-impake ako, nanang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagays. Wain manong adawr. Ang kaslakunad na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat nga mintag trabaho ijay abroad ka napadas ko day tayo. Di ka makarelax ijay. Ado ti oras ti panagtrabaho o nga ti panaginan na. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sanad nga agsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naun. Aya, ay kit mayat nga rod, ano kasta ka bagays? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran ka bagays. Sige manong, taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan Hilaria. Kandag iti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yun anak ka. Oray siyak, may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kasinsir. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayan ta kadwa yung ay may si mabat na nang. Uwe, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, ira ka pimampay lang to rin daw ti Van. Anya kayong matan nga. Api nga nag-aduti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipang panunutan nyo nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka di agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyay nalaklak at imakan. Kabagays, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Anya tarimaaran nyo iti balay ako kararamid. Ay, sana kuntinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo, di kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sini pagpaduktot ka. Ay, kay bagam kan kwa na amanong. Ado mo ti kwarta na.
suapat check. Pautangan na ka dayjay. Ada urnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, Uncle. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau kaanakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, Uncle. Ay, dito lang ati maitad ko, batsop nga imported. Ay, pag yamanak akaanakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umayot utangan, nanang. Ti pang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agut utang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Ngamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urnmong mo nga ada milyonisan. Kat adan Ay wow! Nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anak ko. Haan nga rodan. Idtuya kong tag-business Auntie, adapin minta si balayo Pinadakkel yung matan iti uray lang Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Sinay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne, anya trabaho ni insan Sinay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni insan ni jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun, kasjay. Ha? Dakal siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wenami Nagbiit nga ro anak kaurnong jay anak kaw. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamungamin ami No, kaya mau de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni insan Seni. Tay karigatak ti manggad balasi utaaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na ita, Mia. Ang tapno di mo kung kuna, padasam lata at mapanumutang kan ni insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Ag-businessak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo ta bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaingak nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka ti amuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta dya, brod. Ay, hangag pa'y suday ta. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo tirigat trabaho ijay abroad. Usto amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pa'y kumata maawatan yun niya. Tani, talagang ada pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga dalusan dito'y balay. Ay, marigatan mo'y tanakaw. O sige, ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minay. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan.
Kano kaskas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaan ta katulaong? Katagbirok tayo Siya kuman ante, ngam agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang kaw. Bagaan nagtaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho, wan. No, kayat na ti agkatulaong. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot may idikalman. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo't ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo to ni insan ko eseni. Nag-forgoodin. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for-good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, barang makaurnunga. Ay, katala Good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene ti katulong da. Amang ano kayat mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan ang naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutak, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to ije balay da, friend. Ala, si kadaytan, Ella. Wi, apa nga nakutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kat, kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita. Kabalan pa mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige. Ayaban nakto nga rod, friend. Umayak to aglaba. Kat umaya ka no bigatan na. Ay kat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Makilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ella. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y badoyo ken ni Zeni. Ay, Ella. Pakilabam man da ito'y, Nagito underwear ko nga naurnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon tsak malpasit, mabalin siguro ng agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana. Palpas mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana. Iso nga ilapas mo amin nga trabaho tadta, Ella. Dahito titangdan ni Ella nanang. Yang kayo ito din. 350 lang, anak ka. Nagadumo dyan linabaan na. Kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta, Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di, Sige. Alang nga raw, anak ka. Nay,
Narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa inay. Balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano aya ti itangtang dandaken ka? 350, tata. Nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalaan ti itang dandaken ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken may sa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin idagkaadalan kami paylaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anak. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroroman na kamat balasang ka? Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo ha. Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakagla ko ijay. Ay, kat uwan Zenny. Han nga gaputa agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman kaninsan mo, Zenny. Jak pa'y lama ka umay balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan Sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. Samsamot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kahit. Basit ka nutit ito daatang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atang dan ko. Nauyong sapay ka nun ni Zenny kinkan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihaan laang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran sabit tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlaang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading itag Zenny nga maurin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay? Delikado. Naluktala ng dasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itag kukin ka. Anya? Uy, apay nga min nga hangka nga nag-ananad. Ay, lading itag Zenny. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay? Kasano da ito yan ngay? Kababainan Kati may sapay aparikod.
Kaya't naasublien na itin-inted ko ken ka akwarta. Anya! No kasta, saan mo ang nagbannog ang tinagado akwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwan nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta dahi di nga lakay. Nabuandan dito lugar tayo ti amin, anak ko. Yan nga raw da. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron nanang ang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kas ti badum? Inakagisuro na, Zeni. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko iti dito'y lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laeng ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Jack pala umay makalabay di balayo. Haan. Hana kon nga agpalaba awanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack la yung pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasama kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Agpapigsa ka. Masapul ang natipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda may tulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Kaslaak lumnad, itibain gapo iti nagbambanaga. Inawat ko nga rutigasat ko, katita nabaliktadan ti sitwasyon mi ni Ella agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada. Anusak ti kastuya pagsapulak, tapno ada pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas tel daw, kanayon kumata mamiris dagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawyak iti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, tigayim mo, Zeni. Gagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script, kan para iti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless, kada tayo amin.